Igitondo cyiza nshuti bakunze ibiganiro bya Elemento TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu kinyarwanda ku buryo bw'incamake. Amakuru azindutse avugwa kuri wa 17 Mata 2027 kuri mikoro muri kumwe nanjye Jean de Dieu. Niyo dusenga. Urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ko guhera uyu munsi tariki 17 Mata igiciro cya lisansi cyazamutse wasaga 600. Lisansi yavuye kuri 303 igera kuri 2938 kuri litiro. Mazutu yo yagumye ku giciro cyari gisanzwe cya 2205 kuri litiro. Nanone Perezida Kagame yahaye imbabazi abantu 5 bari barakatiwe ibifungo bigufi cyangwa ihazabu bitewe n'ibyaha barimo gutanga sheki zitazigamiye n'ubufatanyacyaha mu gukoresha nabi umutungo wa rubanda. Nanone imibare mishya y'ikigo cy'igihugu cy'ibarubishamibare NCR yerekanye ko 41.2% by'ingengo y'imari zisambuka mu Rwanda ari izimaze igihe kitageze ku myaka 10 zibanye. Mu myidagaduro, David Attenborough wo mu Rwanda uyu munsi nibwo kuri Netflix asohoka filime mbarankuru yiswe Egola Story igaragaramo Sir David Attenborough wasuye u Rwanda nyuma y'imyaka hafi 50 ahuye n'ingagi zo mu birunga. Muri Rayon Sport na APR hakomeje kuvugwa cyane ibiciro by'umukino ukomeye ugomba guhuza Rayon Sport na APR byashyizwe hanze mu gihe umutoza Haringingo Francis yamaze kwemerwa gutoza Rayon Sport byemewe n'amategeko. Mu mutekano n'imibereho myiza, ibura rya Patient Bizimana n'umuryango we, umuhanzi Patient Bizimana n'umugore we Uwera Gentille bibarutse umwana w'umukobwa ari nawe wabo wa gatatu. Abubatsi bo mu karere ka Nyarugenge batangaje ko basanze uruhinja rwapfuye rwajugunywe mu gihuru ruri muri envelope. Aya makuru nandi tutababwiye tuzatugenda tubagezaho uko amasaha yacu agenda yicuma. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yitwa Elemento TV mukajya muyageraho ako ka mwanya uko nayo akigera kuri channel yacu. Ibihe byiza, Imana ibarinde.